Akiaria thutha wa kuhingura mwako mweru wa bunge ya kaunti ya Naikuru, President Uhuru Kenyatta niuritie bunge ya Senate na bunge ya bururi kunina ngucanio ciĩgiĩ ndereti ogai wa mbeca iria itumagirwo thirikari cia matura. Irendekithia ria thirikari cia matura ari ciringi bilioni 335, nayo Senate ciringi bilioni 327, no nayo bunge ya bururi ikarugamira na kuhitukia ciringi bilioni 316, muigana uria president anyitite mbaru na koria kaunti ciwitikire amu thirikari ndiri no hoti wa kuongerera onake ihinda-ini riri. We cannot give that which does not exist. Let us take what we have. Ikiongezeka tutaongeza. What are we arguing about? Because kama ingekuweko si tungewapatia. Sometimes we tend to operate as if money is inatiririka tu. No? President augite auria ngucanio no iratura noguo mukenya araga gukinyirio motungata ma thirikari toria kwagiriire. Why don't we approve this bill? Mulete pesa hapa, watu walipo mishahara yao, dawa ipelekwe kwa mahospitali, wananchi waweze kuendelea na maisha yao. Why are we punishing them? Ihinda-ini riu ni amenereirie bisheri ya bunge icigire ikoretwo ikionania ya guthimana hinya. Devolution is not competition between levels of government. Devolution is two levels of government complementing one another in the delivery of services to her people. Bunge ya bururi na area ya Senate ciagararire itua ria igoti itugiru ria ciambe ciaraniria niguo kunina ndugamano, no handu ha kwaraniria o bunge ikihitukia watho wa ugai wa kigina kiu na macungiriro mari ndugamano makiria. Igoti riri itugiru niririgirirwo kuheana mwerekera wario aramithi. Ngiribotera Inooro TV, getwo Karo Kenyugo Mwaura.